Kubor nakaslem jong unongsan hima. Watla ukan jinial kharsa no usa jengai na laka ying kasem bat jengai na kakemi ke bakha bakpun handai kalapan kemen pat haba ulayo ya kakerdan ke balai haka top 20 na Christian Academy School Shillong haka jing berbena ke Meghalaya Board of School Education mendagasngi ke Arpusau Terik Jemang Araja Arpusau ya ke result Secondary School Living Certificate Araja Arpusau ukan jinial kharsa no udai trai shnong na larnai ke bahap hanar tiang blok West Chanta Hills District ubalawan pulie Shah Christian Academy School Shillong bansa ringkat bat ki henmen ula kentu ki samla puli ki badang ya khone ki exam haus nam banwan bakim dei ban shanya hakabok hendai ki dei ban hap tre shitom itu lang kerten gitu pi kerten jangan kalau konjinal khasana ngala sekolah ni nado KG4 nado 2011 abang kena ke saudi nai kesnong Kashnong jong aku day na Larnai West Chanta Hills la kajan wa ejef tu tapi itu ini tu nak pisnau pula yo kan kadang balai engkau kwa ban ayu belai no ba don khalan ba nga then aku expect dia banyak kan kedan do balai no dengan komen shubu ni ba koi hidup kan ka rai dengan kayak kebahin ini jangan lah dengan apa along kumban yang lah kumen pelat dan tuai belai bandang don kalam bana piban sabe senang ni pidan selong perbayar so niawan nasional piban banyak senang nama niswan sa tulis ni tapi balik pimuan hikmat piban balai sakalo mak ai biang duna pinyo hakau mo no kon banyak nengkong tengah duna stang sama aksi nama mahek do day 575 tengah 571 duna sama tebok bokin dan lek wah entar pipan ben pule kan nama benda science stream ni masih dengan pila sika kaya kubur jumpi lagi badang pule jangan kubur jangan kalau kayak kebafile tening kong pile ban doi boleh mau bandar kalau banti te ban punya konet dapat kia bakenang ngai plan dengan te bar kalau ba hiap trash tom ki ai ba pile ba pun yo hiyo so ba tiang mo kumbaki on ba pi what you saw is what you read kalau tahi jing itu haban nyai trash tom kai bang ndai tengah ka jingpuleru hati kam tu bang haban nyai trash tom ni ndai ban shu sania ka hakabok no ko yang ndai ban sania ka hakabok ndai trash tom kiong bakidai snong na West Chanta Hills kisah sini marwai ni salang berima em imei kai sha snong te nga sa shini bat jong ngan ni nyawan pule lo sini kaya kubur pat nomor ba nano kendong kiwan jingai ni imei pa tenteng bon bisa ilang bakla hendak pipat jingai ni no kila pa dik ni kurda kaya kubur pat itu pa kata te wat lang ni jingai ro kalong we jingi te jong kamlong kam kut te hiap klaim ka jimut no ban hindai ke ban shu ko ngo yaki hidai banang banjit akan pertai kalau ka basmi ma bubun ki jimpensha na tosne denang ban hiap banang hi ajit akan pertai hidai ban ya akan tiga buat te yo ka usol buat yang ma ka tai pi saden perlok tapi sa pi dapat high school pi don behiang pi kakot bet kang baharin ka school jo pi ke bapis tena pi lekai football na ni kanono ka kampus na don pi kakot bet em đây là bằng kakot bet em ta high school ta shi lekai football high school shi don ta shi sang ru teng to sang snu bat lagi parlong ngasih long semabang te banton bat parlong no ke ban don lokal lemaki rungan lai banton ni marki ai
jimut ai gor mo ban kinang yai ai min sim mo ban kinai ai min sim ban bangala ban kampule kam hata kinang ai nang yai min sim na Mentah lepas yang boleh sedang. Ketong cuti anda pelak sempat pakai kuat belum kubu dan kapan mentah. thong ta te nganang ya shaka science stream te adi nang ta te ngan shim ka MBBS ka la hayeng ku kwa ta Kitbok dah kidan pulih bah. Kena puas ketong.